Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kinoilam jaga North-Eastern Hill University Student Union nekene husu kele penyakendo ulat ke jela CH Shankar ban ai hu de kashiti bat ban pensngoru hu ikimat ki ba ka skol bat ne hu kadan menta hapdeng gijing ki bakrau Habai kan meki lar thai khbor hari ke jingwane kendu ulat u finance secretary jongan ke seng ki samla pulia jong skol ba ne hu u samla ram toy ulet ho bekidan south likiman ki bala pinsngo bakin thop ek jing dawa ban weng no shisandan u vice chancellor ke ne hu u professor Prabhashan ke shukla banthung no mardor do acting vice chancellor ban se madan no ek kai pot jong independent inquiry bar kum juru klapin sngo ek jing jong ne hu hakaliang ke pisa pilan Ulai itu bahagian ke jingya keren. Ular kular buun persyang kat wala kat kum kebor kebudan ben pensngoi ke jing syaka sarkar pedeng. Samla ram toy ulai itu bagi kam ki jam jogi kena naduk ke result ki sakut lut naduk berezain no pro vice chancellor. Ki samla pule ke ni hu kil ong bayam menta kindang ya shua kindon bakindon ban wat ki lat lenti kumnu ben penben ki kendrom kendram ne hu bat lada ke ni lenti ya kam se so kimban seben shim da koi pat kesinjam. Governor tasni te long ka hot ka jing kenduk ka long ba ka long ka jing dia hapot ni hui ni wan kenduk taki mat hi bengi kran metasni ki long ba southly ki mat ni bo hu ba kawai ba ni ngle jongi ni ong yu ba ban remove no yu west chancellor pa ba sangka sekolah na port university bat kamjul lo kabat ka baar ni bo ba ban thung no yu acting vice chancellor kakung ka arts institute bat kabalahi ni ong ba ikenduk ketuka wei ka independent inquiry committee na duduk sem duduk mentaruk ni pat yo jaka besar pat ka financial crunch jong ka hapok skol ba jong kita higimat ki bagi keren taksi kai tiki kai ka bolak wa suran long ngelin jong kakum ke power jong ulle persyang kakum ke power jong ban ha gini city ki bagi ai support ministry dan support concern department na kita higi asuran ki bagi yo lo taksi nak pulih ni nama kali kecil yang bantu UPC ketika last time mentala kena national player kita. Ini kau hal itu sebenarnya. Kata kakum ga jingyo ijongi hilong ba ke ministry ke bantai igini haduk mentak empat ai kumbo empat ai sai kumno tan ngeling jongi ngi kerpat ba ban ngeling habangi kendo batu balong ba ngi kerpat yo governor bolong kum chief rector jongi bon ha kita gi city lende ban remove lo you vice chancellor and governor la block nam tengmar amdi ke besse bani komple ya hai uta ka kum ko power jong la I tho ngi ba ka kum ki city ki ba ka kum ki don gi kendo ka kum ki kol bo yo ula follow up bai what ye banta siro wong ba kini ki city pen point na concern department kita gi jong ki ba ong jong ha ajudan communication pan ministry you patai ke kilala ka communication empat itu tambahkan link nagaling jong ka itu ba ingi ba ka kum ko power jong ni ula le hika kum ka power kum kina puli ni ki cine apa mentang la license ni ya ni ki ni to bagi ni diki dan kam ki cine na puli hai ka jingke kalong ke bobon long ka kum ka ba diam ye mentaru ngimdan kum in charge kum ki officer in charge post ko ba ki jingke kalong ke bobon tambah ni ngeling jong ngi scam bat ni scam ba long la kumno ro ngin persyang bat ban yo ni vice chancellor ngin pidang so takatahi ngi dekatahi gi ba katahi ngila ban ya ki kadau pada ba ki yo wen no kawen no yo provinsi pada na kadau ni kadau sampai next year ka jingwen yo provinsi ngi tambah ke kaman jong uhi nama ka kum ga ngi siao tho ba ga jing resign jong provinsi kalong ba siao tho dal dim dan kata power udang syat Rusia bet nau do syukla kumbang provinsi leki lai takkan ka tu dengan yo to ki hadu banta ka adu kamu pada ke apa ki ki le bentong sa ta ki da ki hai ka tu ngi la sya bo kumbang la do sen belalai ta ka tahi long ne nang ni khmat ngin le hi kino ki kam yo la ministry ka sab di ngin sim de gewek sanjam tapi na bani wala yaki bitang ni kam ikoi sunu hai kata long ke jing ye mentahi ngi kwa ba ni kino bat kum governor
kum education minister bat kum jole kum yo chief minister ni pi kwa ban ya begini ki bentah tala dengi pet im sai so tengila ban sim kum bong pi la ban sim digi begi sanjam Di kejengki lapor Islam ni lapor Islam kini sarkar kampai kemat. Betul mentang lo kene. biga ikat bentah kata tu hoi kum pi ong ke sarkar kum paga tambah ngeleng jongi hi nang lis khamat ngin kenduk syabat ki ngin pet kai ga rai jongki Kelayat Islam bah. Tepet komentaru abang ilo i provisi jungi ulah resign. Te aswa jung uru finance officer ulah resign kumju registrar. Te amdon mano bapaniat ke university habia de komenta. Te gibon ki scholarship habia de ki scholarship ru ki fellowship. Te habia de ki na kum ki result. Kim patla ban release hadu menta. Amar amdon ma approve mano amdon besong hasuki jung VC tane registrar. Dena takadau ngi wan kendu governor tinggal labu ke appointment bat education minister jung state bat kumju chief minister bagi kwa bikin intervene ban pe jika ke situation ka badan mentah po nehu aga school ba bro ko mehi ka jingjenjar kalong i khna pule mentah namar ba kadai ke shuti te kimi atip ke baja ke balong te ka jingge par ki khna kalong ka babun habadon ki festival ki youth festival ki ban participate chaki we ki state jung regional ajing shang la de ban register ban pendep no ya baro bangin simbenta handrai ndal mano besong suki ban approve te ka ap ka jenge ki khna he bagini ban sime ginta bantai gine namar ka julong himan kasnam bagini ban sim banta sakiwe ki university ba sat panlong ekane mat andala job ka regional ngin sayo par participate sa national te kum kine ki baro tang na kada ba kathut hapo administration ka pandu no eka hoki khna ban sim banta akiwe pat ki events Lada kalong ni kot kom ni ka pichau hi ka ni huwa bele ka kita punya. ka futures jong ganihu habu adu menta tingim la bantip namar bangim sutu kai ka ba ka ministry ka kale bat ka long concern hadu kat no hang ka nehu tengi kwa hi nakaliang jongi ki student union ba kin sutu kai ka baja bat kai ka bala long bat ngi kwa ba kin page ba kin pen page kini ege baro jingduna jingdun kam baro apa university he Mang susu kita jenge kelaya lapor Islam betul nak kalian tunki. Betul nem dono ko galak tunki pada balik no sim char ban panik dirap BD beri nomor pertama lagi buat sarkar jelang sampai cepat BD beri nomor 3 langsung cakkan dulu dikai ka cinjam pada haru pementahi ngila persang kilat kenti ngila tho kishti shaga ministry ru barabar hi te de nakaliang kajongi bat ngila persang hi man kapor ban pan ki jingi rap mo te habade bat ka ministry kampat ai ka no ka response ka pabiang hi te lada ngimyo pat yak response ka pabiang hakan ka sin ka pementa hajing ka jingkendu jingi badulat kumju re gine ngin sakendu pat yu education minister kumju yu chief minister dengan sampai pat ngin sasim dagi we ki senjam bat ni sala bat bande dagi we ki we pat ki benta aduh kan bila penyayap hajingi up te long komnongin up ngim sutu namar ngi hape kai ga kabalong ka baman mental ada ka yaj be orang ngila man pendep di kam kena la yo ka hok ka jungi te ngiru ngim kamta ingin yaj beteng la ngim yo pa dik ka ba ki kena ki don kam la ngin la penong kumba sai long hi kumba barabor te kamot kam don so ka no ka jing thot ngali nga jungi